bengihlezi ngingazi. Siyabonga Baba umshumayeli ngokusihola ngomthandazo wesabatha. Nkosi mbusisi. Amen. Sawucela amazwi ke kumnini wamazwi engoma 74. Sego shunya ezwayo ngiyayikhetha inkosi enhle yasemhleni bamaNazaretha. Zikhonze ezinhle zasezulwini. Siyambonga uThixo owalithanda lelizwe lakithi. Abatho uThixo mase behlulekile kwamanye amazwe bebulawa, kodwa uNkulunkulu walithanda izwe lakithi. Mayibonge Nkosi. Njengoba ngilana abantwana benkosi, izwe lasenhla liyazi ukuthi ngila.
nobuholi futhi balapha eGauteng buyazi ukuthi ngila inqubo umgomo yesonto lelo angenile ngopotsho mayibonga Nkosi kodwa mhlambe engakusho ukuphathiswa uNkulunkulu bangiphathisile abazweni lasenhle ukuthi bathi bambona umshumayeli naye ehamba nabo sakha isigolo sasezulwini bathi angodlulisa amazwi amakhulu okubonga ufika kwenu lapha kweyamuzi wena kwawenza kakhulu umahluko mayibonga Nkosi ngoba uNkulunkulu wamuzi waqala wamncane nje kwangathi ngamaranda vela amahlanu sithema sithi siyabiya siyobiza sokuthi sekula aphinda edezinye sithi aphinda edezinye kwaphela sekuyile yantonke kodwa ngifisa ukusho ukuthi abantu benze kahle fanele babongwe lapha nje lakithi ngesabathe elizami nenkonzo enkulu yamabandla sesabathi inkonzo yokubonga umsebenzi esiwenze intabazwe mayibonga Nkosi indaba yokusebenza uShembeke ingozi bangcwele indaba yokusebenza uShembeke yakhathizela amani masifunde eBhayibhelini zakhathizela amani esinye sazangena emhlabathini sangcwatshwa indaba yokusebenza uNkulunkulu injalo funa kuhlale siready ukuthi mangabe usebenza uqondile noma kunini ahambe emhlabeni konizela amanye impilo abe nono wabe nobani lo khayini mayibonga Nkosi lensizwe abe lesebenza kahle mesabo uNkulunkulu oncwadi efungivuma siya sabo lokuqala sahluko sesibili ivesi lika 12 ake ngiqale kulo ncwadi leyo sabo lokuqala sahluko sesibili ivesi lika 12 wena uyathanda silandela amadodana kaEli ayengabantu ababi babengamazi uJehova hlala phansi indlela ingcinyane ngoba engamazi uNkulunkulu umuntu engamazi uNkulunkulu iBhayibheli lithi mubi ayibonga Nkosi umuntu engenamuzo kaNkulunkulu wenza noma ngabe yini futhi ukhuluma noma ngabe kanjani akaboni umuntu nje ubona yena ewuyedwa emhlabeni okhona lezi insizwa ezimbili ezokhuluma ngazo bafowethu zayiphiwe amathalente zombili zazingabalimi enye ilima ngokukhipha isivuno enye ilima ngokwemfuyo lenye insizwa ngoba emazi uNkulunkulu yayithi masefaka ihambe sisivuno uNkulunkulu bese ikhetha izithole ezinhle ecwebezelayo
eyifanele uNkulunkulu ngoba ngaso sonke isikhathi bangcwele ngiyafisa ukuthi masenzele uNkulunkulu into uNkulunkulu ayihlukune yami futhi ungamthekela uNkulunkulu desendlini kwakho obekho abe nendlini leye uKhayini yayithi ngabe sikhipha isivuno ikhipha ibozi ithatha ibozi ithi mina uNkulunkulu dlani ibozi wasengaba kuhle uNkulunkulu wasuNkulunkulu wanamathela inhliziyo yakhe namathela ekhaya kuAbela yamthanda uAbela ngoba uma ezoletha isivuno kuyena uletha into enhle ingakho ngifisa ukuthi uma sifisa ukwenzela uNkulunkulu into ezinhle asokukhipha ku last number njengoba indaba zonibona nje abangcwele into lapha indaba zayo uyithola emzini womuntu ngoba sasenzela uNkulunkulu mayibonga Nkosi wasewuphela umuntu abeKhayini wasembona umfobo njengesitha wasembulala ayikho into esiyoyenza uThixo ngayazi ngisho ngenze emnyameni kangakanani kodwa ekuseni vuka wazize ukuthi lento ayenzeke lapha yenziwa usibani ba amadoda bakaEli ngabantu ababayi ngamazwi uNkulunkulu usifundisile uShemba bangcwele ukuthi uNkulunkulu uyesatshwa amen lesihlawulo besifunda mawufunda uverse 3 ufunda uverse 19 ufunda uverse 29 emthazweni lesabatha uzobona ukuthi uShemba usifundisa usuku nosuku ukuthi uNkulunkulu uyesatshwa ingabheka lawo mavesi ithuba malikhona yasembulala insizwa noma uNkulunkulu aseyibuza ethi Khayini muphi umfowenu ukufedula ngokudelela uthi bema umlindi kamfowethu mina wathi uThixo igazi lakhe liyasho ukuthi ngesikhathi konke emhlabathini lathi baba umfowethu usengibulele ufisa ukuthi ayikho into esiyoyenza ebumnyameni uThixo ngayazi ayikho bafutha ayikho bengizula nje lapho ukuthi mawusebenzela uNkulunkulu uvuka izitha kodwa khona kunjalo zikhona izitha kodwa uNkulunkulu wethu mayithokozele kuphelele kithi mayibonga Nkosi indaba kaShembeke abangcwele yakehlela lakwaIsrayeli bakabayizuza intanta bayabehlela mawuthi ufunda indabeni lapha Genesis 12 hamba nawe uyalena ikhona indaba ethi uAbrahama uNkulunkulu wakhuluma kaAbrahama wathi Abrahama suka ezweni lakini suka ehloteni zakho ngiyakuthatha ngiyobeka ezweni kwezwe emkhulu besizwe esikhulu umahluko ukuthi wabanenhlanhla uAbrahama wakathiwa akathatha umkakhe nenani nemfuyo yakhe kodwa khona into eyodwa ayezwa uAbrahama engashongo wasethatha ingane kamfowabo uLothi wahamba naye ngifisa ukuthi silalele izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu mayekhuluma nami noma ekhuluma nawe usuyengatsheli bonke abantu khona izinto uNkulunkulu azokhuluma ngingedwa efuna ukulungisa mina lento singavukisa sizenze bese bomthetho yaqoqa lensizwa Abraham yathatha umkayo yathatha imfuyo yayo yathatha abelusi bayo yasiyahamba yasiyenza imistake eyi-1 yathatha undodana kamfowabo uLothi owangashongo kodwa akahambe naye ngesikhathi uNkulunkulu sefuna mkhombisa izwe manje waseyithulela uNkulunkulu kunabantu engithi namhlanje uNkulunkulu uthule ngoba baseyimpilweni zethu imbala unaso isibindi abakhuluma ngonyazi kuze kushona ilanga kodwa baphakathi endabeni uyadlula uNkulunkulu efika usendabeni yadlula la semlindweni la mayibonga Nkosi size
sisemlindweni sindela uba yini uNkulunkulu enhlanga asehlisele ngoba siyacela kodwa uma sizothola sisendabeni uNkulunkulu sisematulweni okuqedela abantu abathize uzodlula uNkulunkulu ashutule endabeni sengizabalazweni bangcwele nobani uzabalazela ikwabo nengane ezalwa yimi izabalazela ikwabo ngoba ikwabo lengane yami akulonela kwethu mina nekwethu naye nekwabo mayibonge Nkosi kodwa ngisho asihlobele nengane zethu kodwa ngakho ngisho njalo ngakho ngisho bangithanda ngakho ngisho njalo ngoba mina unina udadewabo kanina wengane yami uyangigana mina angithi ithi mamncane yona ngithi kodwa mina ngigana indlela incinyane kodwa ngifisa ukuyishiya amehlela ngesikhathi esehamba uNkulunkulu sefuna ukumkhombisa izwe manje kwakhona lo muntu owengabaliwe ukuthi akahambe naye oseyithulela uNkulunkulu osefuna ukuhlupheka kaAbraham wabhayiza wazayithola eseGibhithe esephansi kombuso kaFaro wahlukumezeka kodwa ngifisa ukusho ukuthi namhlanje kunabantu esingabadinga empilweni zethu bafowethu abavimba ukuthi uNkulunkulu acommunicate nathi ingakho indlela ifuna isibindi sibasusa labantu empilweni zethu ngoba bablock i-communication phakathi kwethu noNkulunkulu imbala unaso isibindi utwenza into engasile bangakhuzi utwenza into wrong bangakhuzi abadingi labo bantu lapho uma kunabantu othe wobhuza umfriend bakho wawulala ungabafanelanga kodwa ngisho usehlazweni bangakutshela indlela ihambi abadingi labo bantu lapho bashiye ngoba vele uhamba wedwa kondoda yabanenhlanhla bangcwele kondoda yabanenhlanhla ikhona eBhayibheli uNamani sesifunde ngaUNamani mayibonge Nkosi yengithi yabanenhlanhla leyo ndoda leyo indaba yakhona inde kakhulu ngeke ngigcwele kuyona kodwa ngizoyikhathuza kodwa ngiyithanda le ndoda uma ngabe seyigula isiphethwe lesifo enaso soqhoko isidayi wonke umhlaba isihambile kodwa ngithanda abantu ababeseduzane kwakhe ingakho ngidobheke eduze kwakho lo muntu oseduze uyakusiza lo muntu angakusiza mshitshe selethuba mfowethu ngoba uzozungena eweni phakathi ungasakwazi ukukhipha wena abanye mhlawumbe usena indlela yokuyikhipha bheka abantu abaseduze kwakho abantu abaseduze kwakho mabe ngalibabaza unyazi bethunyeza abantu kumhlophe bethi kumnyama suke eduze kwakho you don't need those people suke eduze kwakho ngoba siza ngalutho le ndoda enamana abanenhlanhla kwathi noma sekufika isikhathi manje sokuthi iphiliswe kwaqhamuka ingane intombazana yathi ukhona ezweni lakithi njengoba nathi abantu babexakile sithi ukhona emhleni lukhona unyazi lwezulu mayibonge Nkosi sibakhombe emhleni abantu mara abantu sibakhomba kwezinye indawo siyabedusa asibakhombe emhleni abantu yathi intombazana ukhona ezweni lakithi ongayiqeda lento ithi le ndoda uNamani awu wonje ovelaphi loyo ongaqeda lento
sekuhambe inyanga ayikho inhlobo enyanga sekuphela isibaya kodwa ngithanda abantu abaseduze noNamani ngoba bathi bathi noNamani wayisikhulu sephi mhlawumbe ngazi ukuthi amarenki asemasotsheni angiwazi irenki yokugcina ithini ubrigadier kuphi emaphoyiseni kodwa irenki yokugcina amasotsheni ithini ake niqaba loyo nangiqaba wasezweni lakithi ngiyakubona ungafaki umuzi emnyama ithi irenki yokugcina qaba kini nangu qaba akamthamba nimazi uqaba lo wasemnambini nangiya mayibonge inkosi ngibona lonke nje ngiyabona ntombi ngibona lo yamlo ya Dona ngifihlo lo ngithwalo kodwa ngikhuluma indaba kaXaba ngikhuluma indaba ukuthi wabele inhlanhla uNamani ngoba wathi noma sethi sebesemthathile bamusa lapha ngelisha wathi hamba ogeza ezibeni zakini ezibeni esithize untuleka sikhombisa uthi lona hawu ingoba nginensila futhi asikhona izibe ngakithi abaseduze bathi sikhulu kade wehla wenyuka nesibaka sakho siphelile manje kulula lokhu hamba emfuleni mayibonge inkosi abashongo ukuthi impela idlala ngawe lengane lena kade usungasindiswa ungena ezibeni abashongo njalo kodwa badenza lokho kushiwoyo ngoba sekushiwo kuphuma ezwini laphana kwenze ingakho into abalentanda lendoda ngoba seduze nayo abayikhohlisanga abashongo ukuthi hayi uyaganga lo mntwana ubona ukuthi nensila wena kanti isifo lesi ethayisi hamba ucila kasikhombisa mayibonge inkosi wahamba ucila sifuna abantu abanjalo eduzane kwethu esothi mase sisenkingeni bakhipha indlela umthathandlela hayi umuntu ojenga ngapha umbona nje ukuthi bayazi abasezweni lakithi khona item engeke emngcwabeni wami ukhulula abangani anginamuntu ukhulula abangani ngoba nginaye amen anginalo item eyabifisho iprogram ngifishana kakhulu kabi nje tothi wata nje ngisheshe ngihambela mayibonge inkosi ngoba le ndaba okhuluma abangani ayikho lento mngani Ngiyazi abantwana ayikho ngabe inkinga namahlazo esinesiwezwayo enu ngaba siwazi kuba abekho abantu abangani ngoba untangana ukuthi ngiyahlebela mngani wami hawu kuba ngathi yakuzwela ajike nami ngiyahlebela umagubane lo nyamazi mayibonge inkosi angilungise la isakhamuzi mina la ngikhopha ama-rates mina la nginama-property la amen ngisakhamuzi mkhabe angivakashile amen uyazi magubane kunimiza kithi eminingi amen la Julisi mawubhekane ubheke ko le amen ingakho abantu abaningi nje ngaba ukuthi hayi bona yakubona njalo wena ayibonge inkosi sengiyakhumbula abantwana benkosi ngaba ngibenza ubulungisi kodwa bengifisa ukuthi namhlanje abangcwele asibukele abantu abaseduzane kwethu ukuthi basisiza ngani uma abantu abaseduzane kwethu bengasisizi ngalutho sinalo ithuba lokuthi ngoba vele ayikho icontract esayisayina ngithi ukuthi ayingani wami indlela manje seziyahlukana ngoba wena njalo ukhuluma into yokugxeka umuntu ohlala egxeka abantu uyagxeka akakhi khona ukugxeka kokwakha kodwa khona ukugxeka ukubhidliza wena uyagxeka wena mngani wami ayasihlukane manje ubaleke ukuthi kusho mina uthe asihlukane uma usabe umuntu ekuthenje mfundisini angihlukane nawe yabona zabalula kanjalo kusho mina hamba umuntu ethi kuthiwa ngihlukane nawe kanti umuntu oyisiwu alizwa sesikhumbuzweni bangcwele sangalo zinde mayibonge inkosi yona inkosi esikhulisile ke thina leyo singabafana sikhulela phansi kwenyanga yezulu amen
imisebenzi yawo siyibonile siyizwile amen kodwa ikhona incwadi yayikade ifunde ijwayele ukuyifunda 2026 ingwala Jehova ngcwele ngilahlukaniswe nabanye bayibonkosi ikhona yayithanda futhi lapho ihlabelelo visini ithi yabusiso umuntu ayifunde ngiyithanda lencwadi Yalikile ngafika inkosikazi bangcwele emzini wasemhleni wamaNazaretha ayizobika umntwana wayo ukuthi waduka lenkosikazi sinonyaka umntwana akabuyi wahamba uyofuna amantoho ngapha eThekwini bayabuya bonke abantwana ke yena akasabuyi isiyafika lenkosikazi enkosini yanga yezulu baba ngalahlelwa umntwana bayabuya bonke abantwana abanye ayihambe nawe yena akasabuyi inkosi yamakhosi ngicela ushambo ingcwele angalekelele lenkosikazi uNkulunkulu sikhuluma ngaye namhlanje akalibuzanga igama lomntwana kodwa nje yathi mmemeze yabe siyiphenduke lenkosikazi kancane ishundu kancane phambi kwetafula yathi wecebo ithi inyanga yezulu mmemeze ligcwale inkosikazi kodwa akalibuzanga igama lakuthi ubani liphelele kodwa ithi inkosi mmemeze ligcwale yaphendula inkosikazi yathi wecebo lenkosi yafuneka ekhaya yasithi yangezulu inkosi siyahamba funa incwadi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi ongema endleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni ezigangi inhlangano yamatulo inhlangano yobuqili ongahlali kuleyo nhlangano umuntu uyabusisa umuntu onjalo kanti ukuthokoza kwakhe kaJehova ozindlayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku yena woba njengomuthi ngihlala phansi ithi ke lenkosikazi baba umntana mselonyaka ithi inkosi mmemeze ithi wena wecebo uchamemeze sigcwale uthi wecebo lenkosi yasimmemeze nkosikazi yasiyahamba waphela futhi lowo nyaka bethiwa mmemeze lenkosikazi yangenza lento engendiyenze nami mhlawumbe engiyenzayo ngeke ngikhiphe kuyo bese lithi hayi ushambo uyalekelelwa ayikho lonto ayikho ulekelela bakwenzenjani umuntu ophethe yonke into umuntu ingani bona abe sithi baleyo shambe nabaguqa kuye bathi siphe inkosi amandla yahlala inkosikazi elethemba uJehova elethemba lelinye uJehova elushemba bayinkosi yaphela unyaka yasibuyela ngonyaka ozayo yathi inkosi yamakhosi yimi lokade ngila ngonyaka odlule izobika indaba yomntwana ukuthi akazabuye yathi inkosi mmemeze yaphendula inkosikazi yathi wecebo lenkosi yathi inkosi kubusise wasiyahamba inkosikazi yabusisa umuntu othemba lakhe liJehova mayibonke inkosi hayi laba bantu shembe yalekelela lo lama kwenzenjani waphela unyaka wesibili kade tha uNkulunkulu mmemeze wasekhuluma imvulo lezenkulu othi udoni nekumele zongwele zabhubhisa umhlaba angisaza ku 1984 85 lapho nje 84 86 84 85 bese mayibonke inkosi zake dakhula abantu ngapha ngaseThekwini isiyahamba inkosikazi isihamba kancane kodwa iyothi ishembo engcwele nyanga yezulu sengicela into eyodwa nkosi yamakhosi ngoba nemvula ngizwile kuthiwa zibhubhise kakhulu intsha lapha eThekwini sengicela ithambo nje lodwa ithi inkosi yamakhosi uhlushwa yini wena wakho umntwana uyaphila khathazwa yini yathi mmemeze wena uyathanda ukusilandela
ayifuni ukuthi yoleka ushembe ngoba iyazi ukuthi lento ayikhuluma yiyo mayethe yakhe ingane iyaphila ngoba imphefumulo yethu sonke bangcwele iqhumile kushembe. Amen. Shayilwani iqhumile lapha ebuhleni sibheke thina kunabakhokheli lapha ebuhleni iqhwago makwabhasa noma shezi abangela sikhule phambi kwabo lama inkonkosi abalengaswali utho bathi ngelinye ilanga mangikhuluma ukuxhumana kwemphefumulo noshembe ingcwele base behlala bathi gqi kwipulpit ithi inkosi yaphezulu hayi mashezi khelani makwabhaza khelani bathi baba ngeke sifuna ukubona wena thina iqhwaga phela bathi ngeke sifuna ukubona bathi asala gqi kwipulpit wasithi inkosi yaphezulu oh anifuni ukusuka uyeza umngani wami ozonisusa. Hey nawe shambe inkinga ngoba ulimo olukhona ushambe lomoya naye yonke into ephilayo ibayizwa ushambe ulimo uyaluza mayibonkosi washo njalo mayehle entabeni wathi ngikhuphuke ngumfo kwanhliziyo kodwa senguNkulunkulu wonke abantu manje. Bathi lezi ntombi zasala zenaba zathi ngihinde epulpit ithi inkosi uyeza umngani wami ozomsusa la bathi kwezwala ngapha thoma shembe mayimami shembe ukhamba uholo kokole mamba lumzela luzosusa umashezi omabhabhaza ayibonkosi akekho abantu abasuka akekho basuka isidumo lapho bagoqa icamza basuka yasingena mamba yasifika yayigoqa phansi kwepulpit yahlala yathula elinkonzo bayibonkosi ngesikhathi inkosi ishumayela yayiliphenya kancane nje ithi ha uzosho ukuthi umntana akhe bambulela. Ukukhulume nawe nemamba yini ngisize nje nawe ngini mayikhamba lapha uyiqhwebe ukuthi awuhlalela uthini mamba yowuphi imbuzi mawenze njalo nje ngiyokufuna ngikuthole kufike ngithi imbuzi kodwa ushambe uyaluza ulimi lwezilwane zonke ezikhona ngisho isihlahla lesibangwele esinayethempelini uma uzosithena uzosinciphisa uyasinikelela ukuthi uNkulunkulu ngicela usinikele ngoba sesifuna ukusincipha sesifuna manje ukusindani ukusithena ngoba ziyakhuluma uyibona nje mayibonkosi yonke into ekhona emhlabeni ushambe uyayizwa mayibonkosi bashehle makwabhaza benomashezi bashehle mayibonkosi bese khona umnumzana ohleli lapha manje nenyanga yezulu bayaqoqa nayo ishume inyanga yezulu bese ya hayi bambulela umntanayo usengitshelile. Amen. Nkosikazi emthembu shembe kuloko wesithathu kathi yobike sethe uNkulunkulu uhlushwe yini wena ngoba wakho umntwana uyaphila. Kuloko wesithathu ithi zayidlala egcekeni izingane nje emakhaya ingane edlala ongqabesho edlala kwento edlala ngithi yazi edlala izingane uthi zeke izingane zithi halala nyanga yezulu uyingcwele inyanga yezulu uthi ngaphuma nami ngindiza uthi ngayibona insizwa yami iqhamuka ngase ihalala nyanga yezulu. Bafowethu alikho igama esobiza ngalushema phansi uNkulunkulu. Amen. Alikho. Noma abafowethu abanye mhlawumbe kunehle kabi kahle kubo kodwa bafowethu alikho bafowethu kama ayibona onalo elinye uyositshela sithini ngoba wenza izinto ezingekho emhlabeni ngelinye ilanga sengiphethe inyanga yezulu kufika indoda laphana izobika ukuthi baba amabhizinisi ami mina awasahambi kahle ngicela ungelekelele. Mangilisa izwi lakho kule ndoda inkosi ibusise azobuyela esimeni sakhe amabhizinisi akho. Oh manje uflotshela ikhamera ngabe uyibehela abanako ba uyibhekele ihambe le ndoda besibuyele ekhaya
mayifika ekhaya izinto zibe worse. Shona kakhulu ibhizinisi layo lishone ngendlela esimangaliso. Bese iyabuyela indoda iyothi, Shembe, yimi lo kade ngila. Bangwele uma sicela enkosini ingenzeki. Kusifanele ukuthi uphinde ubuyele futhi. Ngoba ukutshela uNkulunkulu udaba lwakho akufani nokutshela umngani wakho. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga uSamson sebethi baqedile ngaye. Sebemkopote ngisho amehlo. Seyicelebrate izitha zakhe. Wathi indaba yakho iqoqa noNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ngiyazi nje yimi. Umthetho wakho ngibekela wona ukuthi ngingaganwa kanje angulalelanga. Kodwa njengamanje ngicela ngiphe ithuba lokugcina. Bayaselebrate ngapha. Sengigude ngisho inwele mayibonkosi. Ngesikhathi bedakwa icelebration ziyahluma inwele uSamson ziyahluma inwele lezi uNkulunkulu abekuza amandla kuyena. Ngoba indaba kwatha inkonke noNkulunkulu wayihlumisa masinyane uNkulunkulu inwele masinyane. Bathe becelebrate ngapha wasebabamba obamba insika zenjabana ucelebrate lapha wanguzuka bafa bonke. Ngifisa ukuthi indaba yakhe inkonke nonyazi. Ngoba indaba yami inkonke nonyazi ngiyithole komunye umuntu. Kodwa mawuzotshela nangu magubane uzotshela nangu umkhabela atshela omunye isiyazi somhlaba wonke. Unezindaba esikhuluma nonyazi wezulu engazenzizwe ndawo. Asibovami indaba zethu uyitshela unyazi wezulu. Siqinisa futhi ungomtsheli kanye. Uma into icelile ngaphumelele phinde uthi baba yimi lo kade ngilapha ethemba lethu ngonyaka odlule. Ngicela ukuthi aphinde angakutholi uthi baba ngonyaka wesithathu odlule yimi loyo uyozayenza bayibonkosi. Into manje sicela izinto si-impatient sifuna zenzeke nje overnight ngeke kanjalo. Ngoba ithi inkosi inyanga yezulu ngesikhathi ngicela etafuleni labantu abami abaki basuke bekhona etafuleni basho semthambo ethi mnike noma ungamniki ngoba isedelele lesi. Ingakho kufanele ukuthi umuntu ahloniphe egcekeni bafowethu oganiwe azi ukuthi kunamadoda akulo muzi esingawaboni. Hey, angiyekele kodwa ufisa ukusho ukuthi igceke nabanika sibalo niyenza insizwa noma mhlawumbe ungathi umnumzana walapho kwalesikhashana kodwa nabanika sibakhona. Wena uBhasobhile nje uwe iBhasobhile into ikhuluma ngolimi lwakho ngokulimi luyadala sikhona enkonzweni. Egcekeni kufanele ulimi esisebenza egcekeni kube ulimi lokuphila ngoba ngisho enganeni mawumzali mawuthe wena sibanibani ngeke kube into yalutho ayiba lutho ngempela. Ngoba kuphuma kuwumzali akekho umzali uNkulunkulu wengane. Nikhona enkonzweni. Uma umzali etshela ingane yakhe ukuthi wena ngisho ungadina kangakanani kodwa ungawahambisa amazwi ahahlazela ingane ngoba izofipila yonke. Bakhona abantu esontweni. Ngiyafisa ukuthi izinto esikhuluma ngemlomo yethu asabe great kusasa maseziphinda phindwa. Uma usengibuzwa lezinto engikhuluma namhlanje angingabi nawo amahloni. Engikhuluma namhlanje mangibuzwa ngokusasa angiphinda phinde kunjalo. Ngibuzwa futhi ngeviki ezayo kodwa angingabi namahloni ukuthi hawu yimina lebengikhuluma kanjena. Ngamanye amazwi asicela uNkulunkulu asisoke ulimi lwethu ngoba usiko ulimi lumlilo lebabulala abantu lufaka inzondo lwenza yonke into ulimi lulodwa nje. Ithi incwadi engiyifundayo ayaphuma namanzi amnandi nababayo emthonjeni owodwa. Ngalo lolimi sithi ingcwele enyazi wezulu ngalo siyathuka futhi. Lolodwa ulimi mafika unyazi la amen uyingcwele malahamba unyazi la sikhiphe amagama angaka igaqa zamagama sethuka abantu. Ufisa ukusho ukuthi njengoba sila nje nawe unedate yakho wakhetha ngayinkosi nami ngineyami
nomunye uneyakhe, kodwa ungakhohlwa ukuthi safika ngendlela ezahlukene, silethwa izinto ezahlukene. Mhlawumbe lento ezaziletha lana asikazi achieve namanje, kodwa sesiphakathi entweni ezenza isonto lishake. Bafowethu siyifuna ukuthi esakuthunywe sesikwenzile. Masingakwenzi asifune uNkulunkulu ukuthi zasithunyweni Nkosi yini le ngithunyiwe. Mhlawumbe umuntu ukhola yedwa kwabo noma kube sibonga sakho yedwa. Ngisho ezokwenza imisebenzi uyajuluka, wafuna abashintshe ingqondo ukuthi imisebenzi akayenzi ngeSabatha. Mhlawumbe yedwa nje. Lo muntu uyathanda sobusuku nomini ukuthi angene uNkulunkulu enhlizweni zabantu bakubo, ngoba akufanele inkolo igcine ihlukanisa abantu, akufanele kanjalo. Kodwa ngenhlonipho, uma ubendlela ngenhlonipho bayosha. Siyamhlukumeza lo mntwana masenza imisebenzi ngeSabatha, asimnikezeni ithuba enze ngokwenkolo yakhe mayibonge Nkosi. Bantwana beNkosi siyabonga. Imisebenzi ngeSabatha mningi kakhulu. Uma saqhubeka mhlawumbe nezindaba kaShembe, abantu abakhathele ishona i-transport, kanti futhi nami ngisadlula ngisakude kakhulu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu amazwi esesiphe wona, Inkosi wabusise. Inkosi kusenekuzwile. Ngicela ubaba uMshumane Magubane asiphe ingoma yokuvala. Inkosi kusiguga kwebandla. Yathanda mina ukukhonza, Inkosi